Il-violinist u direttur Olandiż magħruf mad-dinja kollha Andre Rieu reġa' ġie Malta l-kunċert fil-Furjana. TVM News iltaqa' miegħu mal-wasla fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. The weather is good and the public is I'm looking forward to tomorrow night. Magħruf bħala re tal-waltz, Rieu ilu snin iferraħ lin-nies bil-mużika tiegħu. Spjega s-sigriet ta' dan is-suċċess. We travel the world to make the people happy, not to show how good we are. Of course we are good, but that's not the point. The point is that I want to touch your heart. U qal li l-programm ta' Malta nħadem apposta għal Maltin. I hope that people will love the program we prepared. It's a very nice program and specially made for Malta. Qabel il-wasla tiegħu nġabru wkoll qatt ta' nies oħra li kienu eċitati ħafna biex jarawh, jieħdu ritratt miegħu u forsi jiffirmalhom xi ħaġa. Waħda partikolari li ġiet apposta mill-Iskozja. Yes, I'm a big fan. Yes, I've been to several concerts and we came to the concert at Malta the last time he was here and thoroughly enjoyed it, so decided to come back. Ovvjament sentejn ilu ntqajt miegħu diġà, ntqajt miegħu Malta, Maastricht, Praga. Issa llum qegħdin hawn, nerġgħu niltaqgħu miegħu. L-aħħar darba wkoll iffirmali il-page li għandi in his name ta' 53,000 members. Il-kunċert ser isir il-ġimgħa u s-Sibt fuq il-fosos tal-Furjana.